di tinimbangane saking tangan as-sufla kang ningsor. Wa yabda ulan ngawitono sapa ahadukum salah siji sira kabeh ngawitono biman kelawan wong yaulu kang wajib ngingoni sapa si ahad, biman kelawan wong yaulu kang wajib ngingoni sapa si ahad. Takulu matur sapa almar'atu wong wadon kang den aweh mangan, yakni orang sewajib ring binek sewajib ngene. At'imni awiyo mangan sironi ing ingsun, au talikni utawa megato sapa sira ni ing ingsun. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa ad-Daraqutni Imam Daraqutni wa isnaduhu utawi sanati hadits iku hasanun bagus. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tanang si atas artinya tanang si abri, tanang si melenjai aneka lebih bagus tinimbang tanang sebede-bebe, yakni orang se al-akhdhu, orang se ngala. Al-ulya al-mu'ti, tanang se atas al-mu'ti, orang se abri, tanang sebede atas aneka lebih bagus minal yadi sufla daripada tanang sebebe, yakni al-akhdhu, orang se neremah ri berian gela. Nah, cuma dalam masalah pemberian, dalam masalah beri aneka yatur ibada biman ta'ul, maka wajib sekabitin eki kanita orang sewajib ngonen beri kade bener orang luar, bener orang lain. Orang sewajib ngonen aneka wajib beri kade fil birri wal ihsan, dalam perbuatan sebagus aneka cek sampai ngadaaki orang sejauh, cek sampai ngadaaki orang se tak wajib kanggo sampean orang lain maksudnya. Tapi se paling terpenting mantaul orang se wajib ngonen kanggo kawuleban panjenengan. Nikah pertama, karena nyabenya orang ini semua perhitungan mun ke keluarga, munda keluarga semua perhitungan, munda anak-anak da bini kadang-kadang beda perhitungan, da beda catat nakeng da orang lain, dan kadang ada perhitungan royal da orang lain. Maka apa coba bagus, tapi kelerona ngadaki orang luar, tak ngadaki orang sebeda dalam, tak ngadaki orang sewajib saya ngone. Nah, hadis nikah beda dua sebisa pontut faedah. Pertama, nikah adalah tahris, yakni sopaja orang saya ahli abri ini kesenang. Maksudnya targhib orang ini sopaja si asal tak abri mali abri, karena orang si abri berarti lebih utama daripada orang si abri. Mun orang yang biasa aki abri ini tak abri tak saya. Mulai tadi betek abri, mulai tadi betek berdaya tas tanang ni tak gelem beri ni kecuali kejaya kepepet. Mun kok ki bisa usaha, mun kok ki bisa akrena, kok tak minta ka orang. Orang lamis ni mintaan ni orang saya pinta berdebu sana. Kecuali sampean minta ke Gusti Allah. Setiap saat minta ke Gusti Allah. Keng mun minta ke orang aja. Cek jadi profesi pengemis ni Al-yadul uliya khairun min yadi sufla. Ini adalah targhib, tahris daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Supaya kalau panjenengan jadi orang yang terhormat. Cek sampai ahli taminta hatta untuk urusan masjid. Bahkan mun minta masjid nikah, minta merendahkan dari
Kau taman masjid bisa makruh, monggo amali sakwelase aja nika masjid nika dalam Gusti Allah tak ning edak rendahaki 500 rupiah anu aja minta minta king tak usah merendahkan senika. Saya ikhlasi monggo saya ikhlasi 500 sampean uncalakan saya terhormat lila. Orang minta sumbangan hol be terhormat kok. Minta sumbangan hol nika terhormat dari jompok ke jompok lewat undangan membutuhkan dana sekian puluh juta untuk para alumni dimohon untuk sumbangsih beri sumbangan sebesar sekian tarik kaki ngakui undangan lo terus untuk masjid minta kaki ning bong-embong madengo can. Nomor 2 dari hadis nikah taqulu almar'atu at'imni aw talliqni, orang bine bisa nuntut bercerai nuntut apesa firok mon pacet orang laki gelek tak mampu ngengone akhirnya matuan tambah beban waduh tambah situng ria sitia can cibi maleano ya tambah boleh bingung jadi kimon tak mampu ngengonen orang bine gelek oleh nuntut cerai. Maka ya Kak Dinto orang tua wajib ngingunin ke anak termasuk tuntut sampai cuma perhatian do orang lain seraan orang yang wajib ngingunin wabda biman ya'ul wabda ahadukum biman ya'ul sorokade ke sorokabitin pakade orang yang wajib ngingunin yang kipanikah minal aulad termasuk ini orang si wajib ngone. Napakah anak ni ke sampai raja? Apa sampai tua? Neng al-imam jumhurul ulama berpendapat al-infaq alaihim ila ayyablugha dzakaru wa tatazawwajal untha. Sampai belik, mun belik pun tak wajib orang tua ngengonin anak mun laki. Wa tatazawwajal untha kecuali anak bini ni kedente mula alake mun ki tandi alake ki wajib ngengonin orang tua mun anak lake kan belik tak dente abine mun reng anak lake mulai belik ampun tak kewajiban orang tua ngengonin mun anak bini ila an wa tatazawwajal untha mun sampai sampai alake mula alake ngengonin apa jan selake itu tak dalem malak beni abi ni alake kiya dah orang laki alake jadi tambah orang seberang ni ke jumhurul ulama. Adapun Imam Ibn Munzir al-aulad Imam Ibn Munzir anak walik lama lalahu wala kasaba saya tak bisa alako tandi dunya ben tak bisa alako tetap wajib nering tua ni ke pendapat Imam Ibn Munzir beli king tak bisa alako oba akal masalah karena fisik saya tak mampu alako sehingga wajib menikahkan kui orang tua walaupun ampun dapat deka masa balik mun laki mun bine jumhurul ulama enten sesaja sepakat anak bine berarti dari keterangan ini orang ini pancet kening balako tak kena yang balako orang bini nikah bukti na ki wajib na bapak anak bini nikah sampai alake bini belajarin anak kerana tibi ako tibi enten mun anak bini nikah cek belajarin ako orang seberang akhirnya makin kini ke pontek temu selake temu sebini alako kapi atau kupon bensin selake ngebes sebine ngasak wis tambah nganok des kabeh di tengah sabuk kabeh jadi tak mungkin nika akhir pun patangalaben nah terdiri hadis nikah orang se ahli abri nikah tak kira stek gente entine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang se andi sifat cerai tak bakal masuk surga orang cerai nikah tak kira orang cerai nikah tak kira dibeli
Ada beli cerai nih kah? Para beli-belin Gusti Allah nih kalau man. Abrian walaupun meriin kila tak banyak tetapi tetap abri, tak pernah rasanya tak abri. Nika didik anak-anak kulit sampai nika didik biasa abri. Cek sampai didik cerai anak nika. Saya ngak cong. Mun ngakan ngerem loh, cek sampai kita lakan jana lah. Didik cerai mau lagi kene sampai tua. Mesti anak ni kacong mun berde mentah beri keng kaki cek minta le nak. Minta dek bapak. Cek sampai minta cek nak kanjana, cek sampai ngampung din kanjana. Kekeng mun kakek yambungin kanjana cek sampai tak beri masihlah sekekean. Manjen kanak kene kan seneka. Nyecel pelat boleh, situngan nyecel pelat boleh. Nyecel es krim pelat. Pikir lampuan kanak kene tempeng orang tua. Kuli sampean merengge siapa seneka. Yang pengrokon karo du sedotan, wah nyedot ta. Ngak sepur, ya boro panas teh gula. Kanak kene ini gula es krim cepake. Didi seneka keng kakek cek kakek mun kakek minta cek. Nah perhatian silakan. Keng sampean peperhatian gak aben tibi. Sodakon sampean ni kese berharga aku dengan alam akhirat. Benianan sampean. Sodakon neka. Saya penta kada bi orang-orang materi terfa sodako wa akun minas salihin. Terus sodako. Adapun untuk orang-orang yang terus selamat atau orang yang sebeca, cek sampai terus bunte. Sifat kikir, sifat syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang tak andi sifat medit kikir syuh. Benar kun cuma bakhil. Syuh cirikit. Medit res bakhil. Mun cirikit re embana cerek wes. Cerek cirikit medit. Nah nyaman syuh syahih. Orang si cerikit, kadang dak dino orang rela eman, dak dino orang bener din tibi. Nyompong berapa kakek? 1 juta. Kum cuy banyak tato eman kakek. Dak dino orang kok cak tato eman. Orang landi betek, tapi bayangan nani ke pesa 1 juta, sabok otak 10 juta. Aduh. Caknya banyak ibadah sampean lah. Orang medit ni kan nyeksa ka aben tibi. Nyeksa ka aben tibi. Sampai pereng beje ne bagi dak orang, mun lebih bagi ka orang, mun kira pun sampean mate tak ngibe sedekah sekali. Man. Cak alasan demi anak ni kedinain akhlak setepak, dinain ilmu. Sokor lek sangkulen ilmu anan sampean, tak keres tak ngakan wa. Jangan Mbak Abdullah, ni kal napa? Tunya berapa bungko kaju. Sabar sobung, jangan terabot terana. Berde melarat ta sobung. Sangkulen ilmu, mun karo sangkulen tunya, bilan soki siti tandi banyak wa. Eka melarat. Ki mun sangkulen ilmu. La gharbata lil alim wala watana lil sangat-sangat kekurangan. Cek tak mungkin aben ngengonen. Ternyata kelar ngengonen binin abine yen di anak. Ieu tak rasana ta minta. Tak toman ngemis ka orang. Bungun mungkin cek deng kadang soko ni pelkot ke dalam supaya tega eketela tandi soko. Tanang pelkot de sekira hajo orang tandi tanang. Ekebai modus, ekebai supaya orang neser. Bodoh senyewan anak ni cekoken obat tidur supaya orang gelap memperhatikan. Padahal cara-cara ngak ni sangat tak terhormat, sangat tak terpuji. Oleh mentah mon pacak kelak kecek ke perintah. Mau minta ke Gusti Allah setiap saat, jangan sampai tak minta. Nah, dari hadis nikah, jangan sampai tak beri kulit sampean nikah. Khusus ada orang-orang sekitar, ada orang sesama, ada teretan, mau beri setandi. Nomor 2, almaratu at'imni au talikni. Mun beda orang laki nang jual atau bagi ke orang si mampu ngengonen, walaupun hayawan. Mun pacar sambian lah tak bisa, tak kober engkau sembirina pakan, tak kober engkau tak anu. Mun sambian pun mungkin ngebetiraki karena sobung bekto, tapi tak mampu ngengonin tak kapon hayawan, jual ke orang tak masalah. Dan peng mati tak pakan itu satu saraja nikah. Nah,
وعن سعيد بن مسيب والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون. تيانا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله